Good morning. Ngasi yumsa numit ko. Yumsa numit ki card ki message yung minor se yumsa numit number hamada ko number se 104 lere. Aduga color na green lere ko. Aduga yumsa numit se ko koina sum kaino ma hapo ko lo kaina haina ko chak thong matamda tulsi leaves gumba se hapa yam phai ko aina asangba machu budi haira ko adu hadi tulsi gumba thaba imong gumba leragadi tulsi leaves gumba hapiyo adu tulsi gumba thadaba gumba su leina ko adudana hadi asangba machu ga aina marui gumba kai gumba maina hai tare change ro matamda hapon haina ko adu ma lere do hamba akogi card ki message se yenga se do timing of ko sa pe yenga ngasi gi na yumsa numit ki timing of ko sa pe yeng minara se ko aduga amana messages han badi ngam record the personal consultations ki hanga pangai do dum aina jaga budi haijare ko hadi skolban 13 lukram le kaina jaga hairo habem yaw ka skolban 13 lukram lekta little valley academy na lemne school do dum thangna le ko numbers makha dai ha pudi hapsaram ge mu aduda call to biraga hadi crystals ki delivery gi oiro na traga la aga yenge hairaga su apamba crystal yenge hairaga su amai tara to bi ko adu sidaki apoi ki keno haira sin sida hum katang lo thuase ko card number 1 card number 2 aduga card number 3 ko ahamba ani shuba ahum suba ko ahamba khanda yang se first card lai se ko first card se phai ko ngasi gi oina haraga di sida positive oiba oina oira ko first card se ko positive oiba haraga di phazan nushi hadi kano daga akogi sida like se ko lovers card na se lovers card se ngasai nushi ba khatangi wasuna tabida ko keno akogi yumda harasin imung da sum keno ma afaba lakpa khotpa adum basudum oi ko hadi good luck kaina harasin nushina na leiba happy oina leiba positive energies haibani le ngasi aham oina haraga di ko number 2 dina age of ones lai ko age of ones na hadi something anoba pot ama haiter anoba news good news ni khangde aduga kaino ma start tawani khangde kaino ma hadi ko anoba aina ngasi isada yamna kaino ma hawning ko khotning ko adumaina gumba leigani ko aido kaino ma tawrage haibagi adumaina ko hai thabak poiro ama poiro ko number 3 se yamna positive oi ko number 3 sina mu gai sida exchange tawagi type tam ko hadi pot se picture seeing view ko hadi exchange tawagi haibagi athadi ngasai nushina bo itara ko amana amabu haita phazana kaino taw nushina na leiba khotpa thabak tawminaraga su hadi ani makta kana minaba khotpa adum su lay ko tain taraga aduga mi gi mating gumba kai gumba su dum indicate ser ko se lai sa adu si sina khoi gi kaino gi lere ko card ki message lere ko timings ne ki pung mari ga minute kun mari da gi na pung tari ka minute fuma pun phang lere da gi mapan ga minute kun train doina drama to ga minute tram mari phang lere ani ga minute kun tram pan da gi na pung taru ka minute mari phang lere ko da gi tari ka minute kun ni thoi deina pung tram ga minute tram mari phang lere ko aduga ama ga minute fuma pan deina pung ohum ga minute tare phawam lere ko si sina khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu yam yumsa numit ki ko keno lere ko hadi card message lere adu yumsa numit sum amuka sum yumsa akoina tawba yaba an haraga di ko hadi yumsa pokpa mi gumba oiraga di hadi tulsi leaves enang sa haig ama gumba start numit hawu matamda maina chabi ba copy ba su phai ko ma gena adu makata video sum ko ni minose thank you